أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pepemangnin tanusiku Allah subhanahu wa ta'ala agyang kaiya kalalaga dair katanu ang kaiya ulan-ulan Ramadan sa diitan ukapakapamuasa na pangnintanok wallah at tarimaan yan. So Allah subhanahu wa ta'ala nagyang kaiya katatagutan iman to sang kaiya ulan-ulan Ramadan na isa din na malalimu iyan si mga tao nagyang kutuwa mapapadalam sang kaiya ulan-ulan Ramadan ang kautuwa kagagawi agyanan subituan sa Laylatul Qadr kagagawi iya miyawkur. So Allah subhanahu wa ta'ala ko kaya panutulan yan nun si isa Quran na yang kaya Laylatul Qadr na khairun min alfi shahr. Kagagawi iya na tumo ang kanana kagagawi iya di sa bakamya kapagumor sa 83 na gupatulan. So Allah Ta'ala na padakyatan tuan yan sang kanana kagagawi ko kaya panutulan yan nun sa Quran at iyan man iya Hamim wal kitabim mubin. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin rahmatan min rabbika innahu huwas samiul alim. Agyang kaiya Laylatul Qadr nasan minipantagang kauto pamana kiniturun wallahu ta'ala sa Quran sa tigyan man na iya mataan na sukuran na initurun sang kana na kagagawiya mubarak na sumanga ulama na mialuira na aya bubutuan sa Laylatun Mubarak kagagawiya matatagunang kautuwa kabarakat na ginandun so kagagawi Laylatul Qadr. Sabab sa yang kana nakagagawi na kagagawianan arunun di takdirah sa ukuran waya maanan yan na manusia. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Sang kana nakagagawi na di yung takdiran pupagukurnon ang kauto pa man na betad ulang-ulang wano mga kaadan. Yang ko tayo maanan yan na papagukur nun o di na papasad nun sa mga tao makapapaguyag si isang kauto asuldo sa ragun. Napapasad nun mambu sa mga tao makapapaguyag maka kumakapatay isang kauto pa man na sulda sa ragun. Nagupapagukuran saan sa mga tao miya makalidas udi na miya makaapas si kuya maanan yan na limu Allah na pupagukuran san mamusuya maanan yan na mga tao miya binasasiran sabab sang kauto akyan derwa kairan dera nakatuban kadranan san pupatakdira ating man na yung mga ulama suya maanan yan ng barang-barang ukuran. So ay patutusi kumiyaratiya si ku Allah na sang kana nakagagawi na makanggal bakas sama piya
asu-asu atian si iku Allah kakalu-kalu na ubamali ng kauto pa man na ukuran yan au pa mo maanan yan nagyang kuto ukuran yan adin matatagun imagiksabi nun udi na kisugatun na maanan yan na keelin sabab sang kauto kaya panaguntaman yan sa si kebangkiring kumapya. Gina ni suka gagawi iya managuntamang kasan mamatya ka sa Quran na yung maanan niya na tumutua di sabak kami kapaginataw sa 83 ragu. Pitero mga ulama wal maksudu bi kitabati maqadiril khalaik aya pipikiran sang kauto akib suratan ko mga ukuran waya maanan yan na langon ng mga kaaden na yung maanan yan na initugalin so ukuran sang kanan akagagawi apung kulawhul mahfud na ayakatiruno Ibnu Abbas na tigyan manaya inna rajula yura yufrisul farasa wa yazra'u zar'a wa innahu lafil amwat ada napkilain ka ataw udi na mama adi kekeli-keli di sang kautway gaanian udi na beden di pamumulaan benian din di pamumulaan yang kauto pamana mga babasuka iyan wa innahu la fil amwat na dini yang katawa na mata na sa kanyan na miiitong din sang kauto pumatay. So ay sebutan san na miniitong sa kanyan sang kauto pumatay sang kauto pumana sa gadarago na masa penanan kagagawi penanan ibsurat ng kauto pumah na petekdiran ang kauto ukuran o manusia wakila inna ma'na anna al-maqadir tubayinu fi hadhihi al-laylah lil malaika na yamana niyan na padpenami aluy nagyang kana na mga ukuran na pupuyagnanan udi na pupakaryagnanan ang mga malaikat sang kaya kagagawi sabab sang kautaki aluyawn wallah subhanahu wa ta'ala atigyan mana iya inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadri khairun min alfi syahr تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Pada kasabut sang yakatir wallah na mata na tiya na ini turun na miso Quran ko kagagawin ng Laylatul Qadr kagagawi iya miyawkur na anto na ay katawin ka ko kagagawi iya miyawkur na swati wallah so kagagawi iya miyawkur na tumuanan makalalabianan adigyan ko to pa ma na sanggibulan-ulan na aya sanggibulan-ulan mga uripan wallah nagyang ko to 83 nagupatulan ama pagide du manusia na peturun sa mga malaikat nagyang ko to kapturun ng mga malaikat na yamaanan niyan na paguluan ng siran o Jibril alayhi salam sang kanan nakagagawi salamun hiya hatta matla'il fajr na ayam ananiyan nakalilintad taman din sang kauto pama nakakapita iya nakaturun o fajr. Pada penami aloy wabi Hurairah amata na sunabi na pitero iyan atiyan manai man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi sa din sa tao amanang bayang magamal si ko yang maanan yan nakagagawin ng Laylatul Qadr na inirilaon wallah sumiyaw na amiyan dusan yan. Nagyang kanan na Laylatul Qadr na ilatanan sa kapunaguntaman o manusia sang kanan akagagawi aya pong galabakan niyan na sumapya naguaya pong galabakan niyan na susimba si ko Allah subhanahu wa ta'ala nagugyang ko takipasindit niyan sang kautoy maanan yan na mga dusan yan. Fasammaha Allah Ta'ala Laylatul Qadri na inibutu Allah sang kana nakagagawi ang kautwa kagagawi amyawkur sabab sang kautwa pama na kapumamaslaon sang kautwa masa nagukala ayamaanan yan nakala apangkatan ang kanana masa kagagawi asagadarkatan sang kayaw pama na sumasagada ulan-ulan a Ramadan na ayap na malaro atiyan manai na sabab din sang kautwa Allah subhanahu wa ta'ala na sang kana nakagagawi na ipirila iyan ko manusia ang kautwa nga ninamiyan dusan yan nagugyang kautwa yamaanan yan nakasipang iyo wallahu ta'ala ko paawing ka amay kambalingan ka ko Allah subhanahu wa ta'ala
ami pantag sang kanana kagagawi. So kapambabanugatan ron at mga ulama nasi idananan matatagu sang kaiya sa pulugawi iya mauri sang kaiya Ramadan. Sa ayam ni aloy mga ulama nasiyanan ketuon sang kautuaw pa man ang mga gansara gawi sang kaiya ulan-ulan a Ramadan. Tiyan man ay paganaya ketuunan nun akapakayarunon mat mipantagang kautuwa Laylatul Qadr nasikoy ka-21 udi nasikoy ka-23 udi nasikoy ka-25 udi nasikoy ka-27 udi nasikoy ka-29 atig man na yung mga ulama. Sabab sa mialoy Nabi sallallahu alaihi wasallam atigyan man na iltamisuha fi ashril awakhir fil witr mbabanugan niyo so ay maanan yan na Laylatul Qadr si ko ay maanan yan na 10 gawi abkuri si ko mga gansar ang mga gawi faqad wa fi hadith Ibn Abbas si ko kialo Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu natiyan manay ami alo yung Nabi iltamisuha fi ashril awakhir min Ramadan Laylatul Qadr fi at-tasi'ah tubqa wa fi as-sabi'ah tubqa wa fi al-khamisati tubqa na ayamaanan niyan nambabanugan ni wat tigu Nabi su Laylatul Qadr si ko ayamaanan niyan na 10 gawi ang mauuri sa ayamaanan niyan na si ko ikasiyaw abkuri udi na si ko ika 7 abkuri udi na si ko ika 5 abkuri kagianan i mga gansar ami aloy Nabi sallallahu alaihi wasallam arunun penamar su manusia saya maanan yan na mambabanugyan su Laylatul Qadr. Saya maanan yan napad ami aloy o jamhur si kung mga ulama kailangan arunun managuntaman su manusia nagyang kanan ay ka-27. Sa tigyan manay wa huwa madhhabu aktsari sahabati wa jamhuril ulama agyang utak tiruon Nabi Laylatul Qadr Laylatul 27 so at tiyan su Laylatul Qadr na siyanan ketuon ko kagagawi ay ka-27 sabab saya maanan yan na ayatang kadunagudalil o Ibnu Abbas na tiyan manai innaha Laylatul 27 yinan su kagagawi ay ka-27 wastambata dhalika istimbatan ajiban min iddatil umur na yamaanan niyan na adun piyangaloy o Ibnu Abbas radiyallahu ta'ala anhu ini bagrian roo sa giyang kuto pama na kialuyan yan nun sa kiatindigan yan sa Laylatul Qadr na si ikatuong ko ika-27 na tigyan naman na inna Ibn Abbas kana ahadu abna'ina sangkaw to ama sa akalilimudo Umar ibnul Khattab na ayamaanan yan na aya pupakaatin sangkaw to akalilimudian udi na maswara niyan na ayamay ito ni idad na so Ibnu Abbas na ayamaanan yan na miya sino ito mga tao ayamaanan yan na ingam pa daw Umar na ayama miya tiruiran na so Ibnu Abbas na kangudaan rakatano na inutan wayaw pama na di pagpadaan sa aya ini sembag Umar na tiyan innahu fata lahu qalbun aqul kangudaan sa kaniyan ugaid na adna puso iyan nagdagdaiyan amadalam nagmalatus urian yan na inisumbago ng kauto mga sahaba ini isairano ng kauto Laylatul Qadr na yamaanan yan na miyahumpong siran sang kauto 10 agawi amaw uri si iku Ramadan nakagiya ko su Ibnu Abbas itero na tiya naman ay faqala inni la'adhunnu aynahi sa kanatigian na ayaan tangan na kanun wandes kaniya na matatago na innaha Laylatul 27 mata natigian aso kagagawi ay ka-27 na san ketuon su Laylatul Qadr faqala Umar na ini sumbago Umar ibnul Khattab na tiyan antun ay karina na tigian naman na iya mataan na wallahu ta'ala khalaqa samawat sab'an wa khalaqal ardina sab'an wa ja'ala al ayyama sab'a wa khalaqal insana min sab'in
وجعل الطواف سبعا والسعي سبعا ورمي الجمرة سبعا فيرى ابن عباس أنها ليلة 27 من خلال هذه استنباطات وكأن هذا ثابت عن ابن عباس. Na ayat tigu Ibnu Abbas akiatang kedakusan na suat tigian mana isu Allah na ina denian sulangit na pitu lapis na ina denian membusu lupa na pitu lapis na bilu inian sumangagaw iya pitu na guina denian manusia ama apedesang kau to pamana pitu ama ngagawi ema ananian na ina denian sempurna yan suki adina niyan ko manusia ko ikapitu gawi nabielu inian suka tewap apitu nabielu inian suka sei ama kapitu nabielu inian suka runtar ama kapitu. Gina ni ini sembegu Ibnu Abbas sakiatin beginian sa sikui ka-20 pitu mana sikui kapitu bilangan apkuri sikui am ananian na 10 gawi ya mau urisang ka iya Ramadan. So ay sebutan saya sangka yaki alu ya tanurun na benar sa romyamik so ay maananian na tindig ko mga sahaba sikoy ka-20 pitu ugay naknaboto masisigurado kapakay panamaalinan sabab sangka ya mga hadith ainaluyo nabi asulailatul qadr na ay maananian na si iketuon ko mga gansar agawi sangka yap kuri na ay maanay ni mga uripun wallahu ta'ala na ukuraya amala nagwaya maanan yan na limu suwallahu ta'ala na mini sampay tanong sang kayaw pamana Ramadan na pamakutan tanong imaw matanong ang kaya laylatul qadr na ayad itanong manggalabak na simba si ikwallah agugyang ko to ay maanan yan na mga pudi-pudi si ikwallah nagusuka pumbati at tanong si iku Quran nagugyang ko tadi tanong katubat na kapamangan ni sarila si ikwallah subhanahu wa ta'ala nagugyang ko tamapyar katano ko katatagutan sang kaya dunia napakimbagian yan rakatano balasangkan ulang unu Allah sa madaklamapya pemangnin tanu si iku Allah arilaan tanu niyan langun. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.